timejo bwa hateri kutendekerwa harurwo gukwetebekaniza impaka ezero kwija kubaho kweze kurukwijo muri Scotland erimwe abazana nabana kandi abana batendekwa barukutaha ahabwe kigombe cyo kurura umuzano gwo kuba ko mu Uganda cyane netball Uganda kubura sente zo kutebekaniza enkambi tukira harurwo gwa hitimu egero kutendekerwa kandi twashanga umutendekero Rashid mu biro mu rumagwatisama n'abazana binengoga ecyabakuru ba timu barukamya ngo timeje nije gukora kurunjo muri Scotland nabo kundeba ekamazima timu yitu ya Ukraine teine sente nentebe kanisero kugenda mwiso executive members bari bakwata hana hari bakureba ngo twabone ubusente bwo kukozesa konka yo timu teine sente nabwe cyo nishaba abantu bona bokuza abone nabo kwenda muzano bwo kubaka mutiyambe Netball Uganda tuyireta kutunga sente za government kwirukanza imirimo yayo ekiro Richard Muhumuzo ryo muhezi wa president ari kugira ngo cyubateganisize munonga nuko kushabo kwirukanjirwa government niyeshemwe kwane twa sentezi konka mwena numanye byabireho intaro zito zabeziro umuzano bwo kubaka certificate bakaditwihaho konka bakatero ebitushimire gukora batugare certificate ejo nko kunagamba turabuze zo zinyebuzo abo kubanizire abana babeshiki beno kuzando mwayo ubulise cyuwambwe no utaraba reterezo beno kuba bene cyayi kandi cyayi kiboneye beno kuba bene posisi ubwanyuma y'impaka za Celtic Cup Ukraine zinije kuba niyetebekaniza impaka za Africa yo no mu kwezi kwa 12 mu Malawi kandi ubwanyuma beta bo mu mpaka za Netball South Africa Diamond Challenge umwaka uguru kwijo mu kukubanza habwa TV West and Aloysius Byamukama.